Haino hai lamsugo norokno ani channelo kodugma shalni olo ang norokni bagai haino hai belekhe nangkuk mani topic hai keba srungjaknai tubui phaikya abo norokni bagai samungo nangnai jara tet ni bagai prepare khaitongnai tai STGT rokni bagai geography short question 10 short question no ni bagai belaino nangkuk mani question answer tubui phaikya hinke aboni bagui no ang kadangma shalni kisa gave thanga kazaro biji tongmani bagai video rok upload khaimanliya haipono jesek mansak no ni bagai saitok nai faide hinge asakleria woi chung video hablayana ang oro shawo every ambition needs a preparation tamni bagai hinke jeng je kono samung khlainani thangka hinke a samung go chini saktharmung eba saitokmung tongnani nango aboni bagai no ang ojagao shaka faide hake leria woi nalesinai first question result tong oro what is the latitude of the equator hai kiba bangla bai jara bangla bai nai norok bangla bai nai mano jara english bai nai norok english bai bo nai mano aboni bagino oro ang question kaini ke snamka nirokhrekhar okhangsho koto bangla bai hinke oboni man hinka hinkai 0 degree ati hai what is the latitude of the equator hinke oboni answer ngai 0 degree hinke number 2 what is the value of 1 degree longitude hai kiba 1 degree dragimar man koto hinke 1 degree ni সমান হিংকে 4 minutes tam ojaga norok nai nai di 1 degree ni 4 minutes hinka hinke 2 degree ni 8 minutes nai hinke norok question je sakpano khaiteng 1 degree ni 4 minutes hinka hinke tabugrom di 8 degree ni busuk nai hinka hinke 32 minutes ngai am ha hinke norok saiman thangano abon bagi nang norok just kaise simi sairika hinke number 3 what is the equator called নিরক্ষরেখা বা বিষুবরেখা কি বলে হিংকে মহাবৃত এবা ইউনিভার্স নি হেনজাগো তাবুক নাম্বার 4 হোয়াট ইজ দ্য মিনিমাম ল্যাটিটিউড ভ্যালু সর্বনিম্ন অক্ষাংশের মান কত অমবহাইনো 0 ডিগ্রি which is the highest plateau in India ভারতের উচ্চতম মালভূমি কোনটি হিংকে লাদাখ অম বেলাইনো ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চন নরক মইতু নারাগাই তন্দি এক্সাম অফ 5 ফান মানো number 6 question what is the maximum longitude value সর্বোচ্চ দ্রাঘিমাংশের মান কত হংকে 180 degree what is the result of instantaneous motion hingka hingke obongke night and day mane salsen salo 24 ঘন্টা যে গুরি ওই মানে আবনতা মহিনী সিংগো হংকে সালতেই হর what is the result of annual motion obongka hingke বার্ষিক গতি মানে তাম হিনানি annual motion ni bagai tam ongni singu season change engu gangke kedek salromoi boshoro je season slaijak mani abono ge season change ni hanjago khwlai norok bujui tongna what is the name of the only satellite of the earth ni একমাত্র কাইসা স্যাটেলাইট নি বুমুং সাদিনি সাও আবো হংকে নরক সাইমানা আবো খামন বাক্সা বা সাইমানিয়ানা বাংলা বাহিংকে চাট nei নরক সাইমানো the last number question is what is the African plateau famous for Africa ni মালভূমি তামনি বাগৈ famous ni singudo আবো হংকে আফ্রিকা ও তাম হংকে gold and diamond belaino manthwo aboni bagino famous ni sajago khwlaio ang norok tai repeat khlailia norok man khangke o jagani question answer rok notes khlaina di buskangni salonor ni bagai tebo ang important questions rok tubunai not only geography kubuni subject robot tubunai genorok nai tongni ani channel no tinin bagai asuk nong sinai buskangni salonor ni bai tebo video kaham kaham tubunani nei kogroi tini asuk no mothak sinai jotono no hambai